spesial sih dong cantik. Aduh, oh si Mani bagus temen kayak kita Raine. Biang langka-langka Raine pusok kosi kenyes-kenyes kayak kita. Yeay, majikan pengantin spesial. Coba. Gimana ada spesial? Kono wong lara usaha aduh sirinya bareng. Ini siapa bosnya nih? Mungkin sampean bos nemu titik bos. Apalala maning, apalala maning, apalala maning, apalala maning, apalala maning.
kasih. Oke.